Anyang laki din! Anay! Nagsakit na yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabala. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kita man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Jakto kaya to, nanang. Kastoy matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya, ta iso ti mangkadwakan ka dito'y. Mababain ako ni tikas na nga aramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umay-day jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita, aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mangkadway ti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige nana, katagyaman na kiti pa ng kadwahi ta asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy kasakit ya ganak. Sana ko man na nagpaspasikugan ka. Anay ko. Unay ka matulong. Nagalas mo titigas tayo magbagam. Kababain, nagado ti makangag. Uray pa yan ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos saan nakarkaro sumakit ta tiyan mo? Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute matanti ka anak ka. Saklutak man. Ay. Inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano ti rigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para saklutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga kon ti rigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa no matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakbakitak abalasang kasta? Ibagbagak laang ti rigat na. Jakmat kaya ti agbakbakit abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak di nakmapampansinan ay. Gapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti pa nagsasaong kanya. Siyak matan ti pa basulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayatan tamo tadwa. Kasla siyak lang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko lang matati sakit na marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San lang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti taddo mga agan anak ijay. Kat saan damot a pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan nabali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Amangan no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Amangan no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko itikas diyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang agpalabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin, naamok la kumaakastoy tirigat ti aganak. Diyak kuma nagpaspasikogken ka. Kung kunanakit din. Anya, madimot ang agpayso da itang ibagbagana. Kababain tatang. Iso kay imbes nga si kaswag. Kat masursuro na kinkwana. Naawan ti ganas kun kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga minti aganak mo. Iso nga agawid kan.
Tamapan mo awiran, di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang. Kat na pananangay. Yakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Gapo ka dagiti magbagak iti hospital nanang. Sama nga may na nasaya at dagiti imbagbagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Gapo iti sakit na marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kan kuana ta si kamot ti nakabasaw. Uy nanang. Nagkidawak mo tan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamot papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga ron tinahagam ko kadagidin sa usawang mo. Iso nga ron nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawak kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamot tan Dakkel magaya man taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko kan ka. Ayun mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti agaw awer. Aglablaba? Ay kat pasarun man yun ani baby. Ha? Tap naman maminsan ti panagrigat ako nada pare. Saanan pare? Huston ti may isa nga anak mi. Apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Huwag pare. Ang mga no pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay kalbit ka kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamutan lakay. Anyan ti problema maya. Dakkel ni baby. Oh, ikat din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakkelan ni baby. Ngam aging gaita. Di nakmatan pagan Kaputadyak kayat nga agsikog ka. Mailiw akon lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti papasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan Ay, nagpintas talaga to'y kaanak manang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manan? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Adda nga rod asawam, mabalin ka dimot asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manan. Ne, apayan manang. Anya di mapaspasamak kan ka. Adan samat na kan ko na kontra iti dyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan anakaskas daaw no aginaw ka manang. Taadamot asawam. Kinunaam asaan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matam mo agsikugak nanang. Naminsan lang mo't nga daing naramid mi ngam nagsikugak mat manan.
Kat normal at adakat nga ron asawam. Nuapay kat nga mina nagrigat ti aganak Sana bale, basta intong dumakal lagi ti anak, kat nasingpot da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day tati nasakit. Sa bagay mo't kit di Kas kumakandalya nga anak yaw. Kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw, nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemahan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itamasikog ka manin. Indon aganak ka, papasulan na manin ha. Diyak maamo nga agsikuga. Aday amot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak ya sa asawa no kastamad lang nga agwalakan o aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas si kamot tinang pilit ka niya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjakton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikat ti kong bulakan ka. Sikat ikalbit akalbit. Itataganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Isuatap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Nulay tati ko nam diso. Ala, daras sa marog taga na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti palang ibabayin mo kanyak dito. Nakamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay saan tan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay maikadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak mo tin maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang. Kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duwan ti anak yaw, sayta agsina kayaw. Kat isumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kasta? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madama nga aglible, burak nanang. Diyak kumakayaton nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak ngayon kasto ti ugalik. Kat pangaasiyo kumata, kadwaan dakpay dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpor, may nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yan, apanaganak kong. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga rod kahit asyak ti pabasulan na. Nukas di nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa aring agsiksikog. Nagsimplian mo ti parikot yun. No saan na kayat ti agsikaw? Kit nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay kat iso at agrami di ti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay
Sana solusyon ti panagsina iti dayta parikot yo, pare. Anya laki day. Darwin, Kanya lakit din. Apay nga adta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ama karieng ta nakaturog iti kwarto. uray si kamad lakay kailiw kan. Kanya lakit din dito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Terigrigat mo anaganak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak kayat ngagsiina ta. Pangaasim ka di alakay. Oho. Di na kon maalay. Ti panagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ora ibagam asan ka nga agungot intun aganak ka. Saan muntumot laeng amatong pal. Talaga saan ako ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Ket nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manen ngagsikog. Agpaisaw. Wan lakay. Nagarami dak iti remedyo tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta Darwin. Isu nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alain iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Adda solusyon na ako nada. Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.